turabasuje kandi tubahaye ikaze kuri Kigali House. Uyu munsi tugiye kubereka inzu nziza cyane irimo kugurishwa Kicukiro Kagarama aho bita ku Muyange. Ni inzu nziza ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, ifite salo na salamanje n'igikoni cyiza cyane kiri open kuri salamanje. Tutabatindiye rero reka twinjire hano dutangire tubatembereze kuri iyi nzu murebe uko imeze. Ni inzu nziza yisanzuye ifite parking nini, wabanyerekera ni parking nini yisanzuye ngira ngo murabibona, nkuko mubibona hajyamo imodoka 3 kandi ziparitse neza. Dukomeje hano rero muri parking yacu turaza tukagera ahantu hari akajaride keza, wabanyerekera kano kajaride bakakabona uko kameze neza, nubwo katarakura ni gashyashya ariko ubona ko nigakura kazaba kagaragara neza cyane kuko kazaba kari ruhande rwa chambre principale. Tuvuye kuri ino jaride yacu rero turongera tubereke hano zino escalier zizamuka, wakigira hano hirya ukabereka zino escalier ibi zizamutse ubugiye kuri bariko y'iyi nzu ya chambre principale. Ugeze aha ngaha niyo bariko ya chambre principale, wabanyerekera ukabereka n'umuryango usohoka uciye kuri chambre principale. Tuvuye hano tureta dukomeza muri no parking yacu nziza ngari yisanzuye, dukomeze duhite tujya muri escalier zizamuka zijya kuri balcony yo kuri salo. Kugira ngo murabibona ko ari balcony nziza yisanzuye ngari, kandi kuri iyi balcony hagiye hariho design nziza, ngira ngo murabibona bareba kuri aya mabuye yubatse iyi nzu ameze neza cyane, ayiha ubwiza budasanzwe. Iyi bariko yacu rero murabibona ko ari bariko nziza yisanzuye ngari ku buryo ushobora no kwatera intebe ukaba wicaye wirebera za Gahanga. Mwareba n'iyi quartier yacu ukuntu imeze, quartier y'iyi nzu irimo ni nziza cyane. Tuvuye hano rero turahita dukomeza twinjire muri salo, ariko tutarinjira muri salo reka turebere hamwe runo rugi, urebere runo rugi rukingishije ino nzu kuri salo. Ni urugi rwiza cyane, ni ya muvura nziza cyane igezweho. Tugeze hano rero muri salo, ni salo nini cyane yisanzuye nkuko mubibona, ifite design nziza iteye amarange ajyanye n'amakaro yayo kwasa, biha ubwiza iyi nzu budasanzwe. Murabibona ko ifite amatara meza, parafo yayo ni gypsum kandi imeze neza, ikoze neza. Iyi nzu rwose ifite finishing nziza cyane. Tuvuye hano muri no salo tureta tujya muri salamanje, ngira ngo murabona tuno design tugiye turi hano muri salamanje yacu turimo n'amatara yaka neza. Nayo urabona ko ari salamanje nini yisanzuye, wateramo tebiari yose ya salamanje ikajyamo. Kuri salamanje kandi hari ikirahure n'ahantu wakarabira umaze kurya, urabona ko ari ibintu bisa neza kandi biteguye bimeze neza cyane. Ino salamanje kandi iri open, igikoni cyacu kiri open kuri no salamanje, kuri abantu bakunda cuisine Amerique ahangaha baba basubijwe. Urabona ko ari igikoni kiri open na salamanje, nacyo ni igikoni cyiza rero kandi kisanzuye, kirimo n'utubati twiza cyane, ngira ngo murabibona twa black twiza cyane tujyanye n'iyi parafo y'iyi nzu. Urabona ko tuno tubati n'iyi parafo ari design nziza cyane, uyu muntu azi gutoranya rwose, ndamushimiye. Tuvuye hano rero turahita dukomeza tuze mu cyumba cya mbere. Ni ukuvuga ngo iyi nzu ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, ariko reka duhere ku cyumba cy'abashyitsi. Iki ni cyo cyumba cy'abashyitsi, kugira ngo murakibona, wahera kuri no bathroom yacyo yisanzuye ngari, ukabanyerekera ntari amashawa bakayabona, ifite shawa nziza cyane. Ubona ko umwenjiniyeri wayubatse rwose iyi nzu ni umuhanga, ubanyerekera n'aya makaro meza cyane asa neza. Umuntu wubatse iyi nzu azi gutegura. Tuvuye muri no bathroom yayo rero turahita tujya mu cyumba, nacyo ni icyumba kisanzwe kandi kigari kandi kiri very clean. Kugira ngo murabibona ko ari icyumba gisa neza, kimeze neza. Kugira ngo kabacanye amatara murebe uko bisa, ni ibintu ubona biryoshye rwose, biryoheye ijisho. Iyi nzu uretse igiciro cyonyine mwananiranwa kuri $160,000 uyu munsi bagukorera mitasi, kereka ubaye utayafite, ariko uramutse uyafite iyi nzu ntiwagenda utayiguze. Kadukomeze mu bindi byumba.
Tugeze hano turahasanga korodoro nziza nini yisanzuye iriho ibyumba bitatu. Hariho icyumba cy'abana, ufite umukobwa cyangwa umuhungu buri wese afitemo ikindi icyumba cye na chambre principale. Katubanze kuri ibi byumba by'abana. Uyu muryango iyo tukinguye duhita twinjira mu cyumba cya mbere cy'abana. Urabona ko ari icyumba nacyo cyisanzuye kimeze neza, kandi iyi nzu yose parafo ni gypsum, ahantu yigeze ashyiramo rangete. Tuvuye hano turahasanga ikindi cyumba hano cya gatatu, aricyo iki ngiki nacyo gifitemo ya parafo ya gypsum kandi gifite n'amakaro meza, giteye n'amarangi meza nacyo. Tuvuye muri iki cyumba turahita tujya muri dushe na toilette yacu. Iyi niyo dushe isharingwaho na biriya byumba bibiri. Kugira ngo murabona ko amadushe yose ameze neza, hagiye hariho amashawa meza ameze neza. Tuvuye hano turahita twinjira noneho muri chambre principale. Iyo twinjiye hano rero tuba tugeze muri chambre principale. Reba ukuntu ingana. Ni chambre principale nini yisanzuye, imeze neza, ifite garde-robe nini, kugira ngo murabibona. Urabona ko bino bintu biteguye neza rwose. Iyi chambre principale kandi ifite uriya muryango usohoka ujya kuri ya bariko yayo, cyangwa se udashaka nko guca muri salo ushobora guhita uca hano ukagenda utiriwe ujya muri salo. Iyo bariko ngira ngo murayibona iragaragara. Tuvuye hano rero turabatembereza tubereke n'igikari cy'iyi nzu. Ariko tutarajya ku gikari, sorry, reka mbereke dushe na toilette y'iyi nzu, y'iyi chambre principale. Urabona ukuntu iyo yisanzuye ari nini cyane, nka bathroom nyine ya nyir'urugo. Urabona ko ni nini, ifite toilette nziza za zindi zigezweho, shawa ni za zindi, imeze neza cyane. Hariho kandi mira ushobora kwireberamo. Ni ibintu bisa neza cyane, ubona ko biteguye. Kugira ngo murabona n'aka kantu k'akabati kariho, ni akantu gasa neza. Tuvuye hano rero tutabatindiye, reka tubajyane mu gikari cy'iyi nzu. Iki gikari tubibutsa ko gifite imiryango ibiri. Ushobora guca muri uyu usohoka ujya mu gikari, cyangwa se ugakoresha uyu nguyu wo mu gikoni. Byaterwa n'uko ubishaka. Vuga ngo tweka dukoresha uyu nguyu wo ku gikoni. Tugeze muri iki gikari, ni igikari cyiza cyane kandi cyisanzuye nacyo, kandi kiriho amakaro hose, nta hantu wahurira n'urwondo. Urabona ko ahantu hose bahateguye ni amakaro gusa. Nta hantu na hamwe wavuga ngo iyi nzu ifite umwanda cyangwa irasondetse. Tubibutsa ko inzu yacu ari amatafari ahiye kuva hasi kugeza hejuru. Tuvuye hariya rero turabereka hano hantu ushobora kogereza nk'ibyombo, harebana n'iki gikoni cyo hanze. Iki nicyo gikoni cyo hanze uretse ko gipakinzemo ibintu, kubera ko inzu yacu ni nshyashya. Tuvuye hano turahita dukomeza tuze hano muri korodoro z'iyi nzu. Ariko tubibutsa ko ifite n'akazi k'umukozi kari hirya, nubwo tutakaberetse muzakabona mwaje kuyisura, kisanzuye. Tuvuye hano rero turahinguka handi muri ya jaride yacu. So rero niba wifuza kugura iyi nzu, cyangwa se ufite undi muntu wayigura, waduhuza nawe, wajya kuri YouTube channel yacu ukareba full video kuri Kigali House. Channel yacu yitwa Kigali House, kandi ntimwibagirwe no gukora subscribe. Tubashimira umunsi ku munsi ko mugenda muduha motivation. Murakoze, ni karibu.